Haga jingle kai Indian Super League happening ke Jamshedpur Persia ika East Bengal. Haba pai shagan ke jingle kai ka Jamshedpur kal khor ka nam job. Hadin magalala ban pelim ya ka East Bengal hakan ke jingle kai da Arlanon. Haga wei pat ke jingle kai Indian Super League happening ke Mohun Bagan SG Persia ika Mohun Badan. Haga ke jingle kai ka Mohun Bagan Super Giant kal khor ka nam job. Hadin magalala ban pelim sok ya ka Mohun Badan da Lailanot. Haga jingle kai Bundesliga pada Union Berlin Persia ika Dortmund. Haga nega jingle kai ka Dortmund kalamat ika Namrem. Hadin bagla syap pelim hakmat ka Union Berlin da Arla kawai. Haga jingle kai La Liga pada Real Madrid Persia ika Villarreal. Haba pai shaga nega jingle kai ka Real Madrid kala khor ka nam job. Hadin bagala ban pelim ika Villarreal da Arla not. Baria gini ki Argol jong ka Real Madrid layo ban Thep nengkong lengba Valverde haga minit ka bakhat saw. Badia ke gol ke baar liyo ban Thep lengba Vinicius Junior haga minit ke bah nyau peulai. Haga jingle kai Premier League haprenga Crystal Palace Persia ya ke Liverpool. Haba pai shagane ke jingle kai ke Liverpool kala khor ka nam job Shabar nalaying hadin bagalala ban pelim ya ke Crystal Palace da shigol lanon. Badia ke shigol jong ke Liverpool liyo ban Thep tang haga minit ke bakhandai lengba Jota. Badia ke bol lai rapen bu dau Gakpo. Haga jingle kai haprenga Arsenal Persia ika Southampton. Haga nega jingle kai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ika Southampton da laila kawai. Ya gini gi lai gol joka Arsenal ya ban Thep nengkong haga minit ka basan peupra lengbau Hawit. Ya ga gol ka baar ya ban Thep haga minit ka ban riu peupra lengbau Martinelli. Bad ya ga gol ka balai ka Arsenal kala ya ban Thep haswa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba pra peupra lengbau Saka. Haga wei pat ke jingle kai Premier League hapring ke Manchester City Persia ika Fulham. Haba pai syang ke jingle kai ke Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Fulham dan Laila R. Bad haga ke jingle kai Ukowasik ulayo ban Thep Argol naga banta ke Manchester City. Kata haga minit ke ba Lai Pau R bad haga minit ke ba Sau Pinyau. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ke Al Ali Saudi Persia ika Al Hilal. Haga nega jingle kai ka Al Hilal kala khor Biang ya ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Al Ali Saudi da Arla kawai. Badia gini ki Argol jo ka Al Hilal ya ban Thep lengba orang le kai beken sai ujongka Mitrovic haga minit ke basan penreu bar haga minit ke nyau pra. Haga wei pat ke jingle kai Saudi Pro League haprenga Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ika Al Aroba. Haga nega jingle kai ka Al Nassr kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Al Aroba da Laila not. Baria gini ki lai gol jo ka Al Nassr le ban Thep Argol lengba Sadio Mane bad shigol le ban Thep da Cristiano Ronaldo lengba ka penalti. Bad haga nega jingle kai Ronaldo le yo ru ka wei ka assist. Haga jingle kai MLS haprenga Toronto Persia ika Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami. Bad gaderu ka ladu jong ka supporter shield menta ka samoy. Bad haga nega jingle kai Lionel Messi umi madan hadu ka minit ka ban riu peway. Bad Luis Suarez umi madan hadu ka minit ka ban nyau peway. Haba pai syang nega jingle kai baro artli ki Kynhun ki khai klem la bat pen khijar nadu ka kela step hadu bakut ka khendai per minit. Henry Day haka additional time kata haka minit ka bakhendai per plus lai. Ka Inter Miami kali yo ban Thep ya ka gol ka banengkong lengbau Campana. Badia ka bol lai rapen bu dau Luis Suarez. Bad dei lama ka shigol ka Inter Miami kala khor ka nam job haga ka jingle kai da shigol lanon. Bad lengba ka jing job ka Inter Miami ka don kam ban job haka jingle kai bakhadu jongka haka ka samoy ban thau ya ka record ba themai kum ka Kynhun ka bayo ban khor bun poin haka wei ka samoy haka jingle kai MLS.